الحمد لله رب العالمين بديع السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamatga çeyinki soğuluğuz bulağı bolğon adep ahlaklarından ülgü degen temada süйлöşüp atkanbız. Allah subhanahu wa ta'ala'nın وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizlerge Allah'ın elçisinde жақşı ülgüler var degen buyruğunun negizinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yaşoosunu öğrenip halk kişinin yaşoosundagı makarimul ahlaklarından öğrenip atkanbız. Bugün oşol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den adep ahlaklarından Kur'an bolğan adep ahlaklarından biri at-tahallusu minel humum. Kaygılardan kantip kutuluş gerek. Adam balası bu dünyada yaşap жатабыз. Bizde kaygı kapalar uğrap algan. Hiç bir gün kaygısız ötmeydi. Hiç bir jana istisna dep koyup bol kalışı mümkün kede. Kaygısız günün bol kalışı mümkün. Bирок жалпысынан adamdın günü her bir günde birden kaygı bolup duruşu je köңүлүнүн чыгып duruşu bul mezon çenenden esi. Harun er-Raşid degen halife bolğon. Al özü akın bolğon, akındardı жыйнап bir günü muşayira dep koyup, her kim özünün жазган ырlarına bakıp okşuğan akınlar çoğulup duruşat dağı, sen kanday ördep oku deytinin. Birisi bir ırın okuyt. Ey insan, ırdın manisi, ey insan sen bilgin, hiç bir günün kaygısız ötpö degen manada ır okuyt. Dese aytet, sen жалган сүйлөп жатасың. Men seni жалганчы кылам, карап тургун. Men эртең ушундай күн өткөрөмүн, bir de kaygı kapa bolboyt al günümde deyt. Seni жалганчы kılam dep, oşol akındı жалганчы kılış üçün, endi al akın ilgertiden bolğon keletken tajribalardan aytkan da. Men seni жалганчы kılanda ertesi günü erte menen turgandan ele janagı oyun külkünü başlayt. Harun er-Raşid. Men bugünkü günde kapalanbay ötkөрөm, men janagı akındı жалганчы kılışım kerek. Bakka çıgat, sörüge tapçanға жамбашта отырат, ал bakka bulbul сайрап атат, жата тауыстар жүрөт, керилип, әртүстүү болуп, дөдөнөлөр сайрап атат. Түркүн тамактарды жайнап салган, кызматчылар ар нерсе ар кандай түркүн түстүү тамактарды алып келип атат. Жана анын өтө сүйгөн bir kaniz dep koyat, bir çoru kün köz bolat. Ötte bir suyup jakşı görüp, kün sayın bir körübese, jüreği kap olup bola turgan bir ötte suygen kanizegi bolat. Oşal kanizekti alıp kelgileleyip, başkap jatat, kanizegi biylep atat, bul çardap atat. Anan aldıda janagı anarlar bolğon, oşo anardan alıp asmanga tırmağı menen muna at öretip jana kanize sulpаңдап keltirip özü menen ilip alat, oşentip kursan bolup atышат da. Anardan bir de alat, atat, anası özü menen ilip alat. Oşentip oturup очередной раз
Dagı bir öýrete şonday kılıp uzy menen elip alganda nar jaka tamagyna ketip kalat dagı. Janagy süýgen kenizege oşon menen ölüp kalat. Naraga ketip kalat özünden. Oşon menen ölüp kalat. Muna janagy akyndy jalgançy kılamyn degen jerinden özü kaygıga düşüp tolguz bir jogotuga jolagat. Demek adamdın günü kaygısız ötpeyt. Her bir günde kaygılar var. Biz görüp turgan. Muna oşol kaygılar kelgende kanday oşondan kutuluşubuz gerek? Je bir baktysızlyk bolat. Kanday oşoga şifa kılışыбыз gerek? Biz oşo kaygı kapadan kutuluudun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem körgözgen en birinci yolu Allah'a jalvar dedi. Allah'a jalın, oşol Allah'a jalınışın beleni kötürüp dedi. Bir günü Resul sallallahu aleyhi ve sellem üyünen çıkıp öyle bilesinger üyü menen mescid bir ele esitten çıksa ele mescidde çıkkan namaz vakti emes mescidke çıksa Ansarlardan bir sahaba oturat Abu Umama degen. Aytat Abu Umama, emne kılıp oturasın mescidde namaz vaktisinden başka vakitte deydi. Aytat ya Resulallah, başıma uşunda bir kaygılar düştü. Moynumda uşunda bir karızlarım var ya Resulallah, oşol kaygılarda, oşol karızlarda yüzünden sığılıp, oşol mescidde gelip oturan deydi. Anan Resul sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Afala uallimuka kalaman iza anta qultahu azhaballahu azza ve celle hammak." Sana uşunda bir sözler öğreteyim mi? Oşonu aytsan Allah subhanahu wa ta'ala senin kaygılarını getirir. وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ senin karızlarından kurtultar. Kala kultu bela ya Resulallah. Öğretiniz ya Resulallah. Kul iza asbahta ve iza amsayta ertemenen turganında keçki mal jatarda munav duanı okudu. Bardığız bu duanı jatta alışız gerek. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ana uşul dua. Ey Allah'ım, men seni özüngden pana tileymin kaygılardan, kapacılıklardan, alsızlıktan, kasal janağı jalqooluktan jana korkoktuktan bakıldıktan meni saklay Allah'ım jana meni maga moynuma karızdardın jügü jüktelip kalışından oşoga men jеңилип kalışından Allah özün sakta jana adamdardın karından sakta degen dua. Janağı sahaba aytıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretkendey kıldım ele Allah azze ve celle menin kaygılarımды ketirdi. Allah Teala menin karızlarımda tölep etdi. Tölep etdi degeni karızlarından kurtuldu deydi. Abu Davud rivayet. Daha bir hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Ma asaba ahadan qattu hammun ve la hazanun." Eğer bir adamga qandaydir kaygı kapa jede turgan bolsa, mınav duanı okusun. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Nasiyati biyadik. Madin fiyye hukmuk. Adlun fiyye qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.
إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. Qaysi bir adamga qayg'u qapa jesa, bu duoni o'qisin. O'sha hozir o'qigan aytgan duo matni musulmonning qo'rg'oni janob Hizbul Muslimda bor. Ey Allohim, men senin qulungmun, qulungdin balasimin. Qulung menen kungingdin balasimin. Atam senin qulung, apam senin kunging. Men dağı senin qulungmun. Menin mangdayım, menin taqdirim qulungda. Ökümün ötüçü mağa qanday mağa qaza taqdir qilsang adil etdi. Ey Rabbim, men senden özüngdin bardık ısımlarыңды ortağa koyup suranam. Al ısımlar menen sen özüngdü özüng atadın ele. Je al ısımlarыңды özüngdün pendelerinden kimdir duruga ürettin ele. Je kitebingde nazıl kıldın ele al ısımlarыңды. Je bolbosa Kur'an'da da keltiribesen, paygambarga da üretbesen, özüngdün aldığında kayıp ilimingde özüng saktap koygan ısımlarың var. Oşol biz bilbegen ısımlarыңды da ortağa koyup men senden suranamın ya Rabbim de. Kur'an'da menin yüreğimdin cazı kıl. Kur'an'da menin yüreğimdin cazı kılay koray Allah. Menin kökürögümden nur kılay koray Kur'an'da. Jana Kur'an'da menin kaygılarımdı ketirүүчү kıl. Degen duanı okusa, Allah subhanahu ta'ala anın kaygı kapasını ketirip, anısının orduna kursançılık jakşın sezimlerdi veretti. Kala fakir ya Resulallah. Aytdı janağı sahaba ya Resulallah, afala neta'allamuha, men bunu үйrөнүp olayındı. Qal bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Uqtumara. Kim bunu uqqan bolsa, ta'lim alıp үйrөнүp olgany jakşı dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buna bardığızda qaygı kapalar var. Qanday qutulab qaygı kapalardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretdi. İmam Ahmad Musnad'inde keltirilgan hadisini. Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin başına bir kaygı düşüp kalsa, asmanga karab başın kötörüp aytadilar, Subhanallahul azim deb qo'ydilar. Subhanallahul azim. Bu dağı kaygı düşkendeki bir dua. Kısa dua. Subhanallahul azim. Asmanga karab. Bana asmanga karab. An Aisha radhiyallahu anha, Aisha aytat, qala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, إذا أصاب أحدكم حم أو لواء فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. Ayşe'nin aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, eğer biröňörüň başyňarga kaygı çötürgen bolsa, je bir tarçılık bolsa, je bir katı bir başyňarga müşkül iş çötürgen bolsa aytsın. Ne desin? Allah Allah, ey menin Rabbim, sağa hiç seni şerik kılmayman. Mana uşul kısa dua. Allahu Allahu Rabbi la uşriku bihi şey'a. Oşentip biz başımızga kaygı kapa düşkende Peygamberimiz üretken joldan gana barışmamız gerek. Dağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üretken dualardan biri, kimden başına kaygı kapa düşse Yunus'un duasını kılsın dedi. Yunus kanday kıldı? Janağı kittin içine düşüp alganda dua kıldı. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minez zalimin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Zinnundun Yunus'un duası, anı Yunus kittin içinde, janağı çoğun balıktın içinde kılgan. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minez zalimin. Lem yeda' biha rajulun muslimun fi şeyin qattu illa istajaballahu lahu. Musulman adam oşol duana kılgan bolsa, kanday nersede dua kılsa dağı, kanday kaygıdan oşol duana kılsa dağı, Allah subhanahu ta'ala al duaga cevap verir. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minez zalimin. Anan bir kişi so'rab qoldi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den "Ya Resulallah, bul dua oşul Yunus'un özüne de has boldu ele, je bardığı imandılar kılsa bolu degende ayat menen cevap verdi. Sen okuwadın bile bunu ayatta. Bu ayat Enbiya suresi 88'de Allah Teala aytgan: "Ve neceynahu minel gammi." Biz Yunus'u kaygıdan kutkardık ve kazalike nuneccil mu'minin. İmandılardı da mına uşunday kutkarabız. Mına demek bu bardık imandılarga tiyeseli degen ma'na. Dağı bir dua: Allahumma rahmeteke ercu fala tekilni ila nefsi tarfata aynin ve aslih li şa'ni kullahu la ilahe illa ente. Allahumma rahmeteke ercu fala tekilni ila nefsi tarfata aynin ve aslih li şa'ni kullahu la ilahe illa ente. Ey Allah'ım, senin rayımыңды ümit kılamın. Men sağa gana jölönüp жүрген adamмын. Fala tekilni ila nefsi tarfata aynin. Meni özüme bir közümden bolsa dagı özüme taştap koyba. Hazır adamlar janağı sayız mezgilinde uşunday bir jaman ta'lim bolup kaldı, jaman tarbiya bolup kaldı. Adamның kolundan bardığı kelet degen. Köpçülük oşunday tarbiya görgende, özüm jasayım, özümnün kolundan kelet mına. Menin kolum uşunday yetişip alganım. Kolumdan kelet bardığı dep. Sende андай bolboş керек. Mına dua: meni özüme taştap koyba ya Rabbim. Közürmen selikte bolsa men özümde özüm yetip albagan adamмын. Bardığı senin kolunda. Menin ahvalımda oңдогун bardığını la ilahe illa ent, özünden başka ilah yok degen dua. Dağı bir dua: La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve semavati sab' ve rabbil arzi ve rabbil arşil kerim. Fakat sabata zalika anhu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usul duanı kılgan. Ennehu yed'u bihi indel kerbi. Kaygı kapa mezgillerinde usul duanı kılgan. Yeni biröv sağa zulüm kılsa, bul duana kılgın: Allahümme ensurni ala men zalemeni ve khuz minhu bisari. Ey Allah'ım, mağa zulüm kılgan adamların üstünden mağa jardam bergin, jana andan menin öçümdü alıp bergin deyen bu. Endi sizlerдің kaygılar bakıttın başındağı kaygı okşagan bolsa, sizlerдің kaygılar karızdın kaygısı bolsa, mına duanı oğula, bakıt, oğuttur. Allahümme qzi anni ad-dayn ve aghnini minel faqr. Ey Allah'ım, meni karızdan kutulturgun, meni muhtajlıktan bemuhtaj kılgın dedi. Muhtajlıktan kutuldurgun dedi. Dağı bir dua: Allahümme estur avrati ve amin ravati ve qzi anni ad-dayn. Ey Allah, menin açılgan avretlerimdi japkın. Avret açılganı degen arkanday manide, keng manide. Menin şol bar büt jagımды aman kılgın, jana menin karızlarımdan meni kutulturgun degen. Oşentip biz başımızga kaygı düşkende, muhtajlık düşkende, karız bolganda, biröv zulüm kılganda, bardık ahvallarda Allah Teala'ga jalınışыбыз керек. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: dua, Allah'a jalını, yanfa'u mimma nazala ve mimma lam yanzil. Sizlerge düşkön nerseden de payda beret. Başыңarga düşkön kaygıdan da payda beret. Başыңarga düşölök kaygıdan da payda beret. Fa'aleykum ibadullah bid-dua. Ey Allah'ın kendileri, dua kılgıla, Allah'a jalangıla. Endi bul dualardı qaysı vaktlarda kılışımız gerek? Köpünçe sajda vaktında. Sajda kılıp dua kılıp oturuyor eğer kaygın bolsa. Mına oşol jogordağı dualardı Hüsnül Müslim algıla jok bolsa karagıla. Oşol dualardı jattagıla.
Бардығызда қайғы қапалық бар. Сажда уақытында дуа қылғыла. Байнал азани вал иқама, мешітке барғанда азан менен тәкбирдің ортасында дуа қылғыла. Сүлүсүл ләйлил ахир, түндүн 3-тен 2-си өтүп 3-тен 1 қалған уақытта тұрып намаз оқып дуа қылғыла. Саатул жум'ати бa'дал аср ва инда суудил имам. Жума асрдан кейін, саатул жум'ати бa'дал аср, жума күні асрдан кейін, жана имам минбарға көтеріліп баратқан вақыттағы дуа. Дағы Аллах субхана тағала айтқан «Вастаину бис-сабри ва-сала». Башыңарға қайғы түшкенде, оор ахвалда сілер сабыр менен жардам сұрағыла. Сабыр қылғыла, жадан намаз оқыш менен жардам сұрағыла. Жана жоғырда айтты, Құран оқысақ дағы, Құранды Аллахым жүрегімнен жазы қыл деді, башқа қайғы түшкенде Құран оқығанды деді, қайғын кетеді. Ошонда еле, башыңа қайғы түшкен уақытта намаз оқысаң деле, башың жаңағы қайғын кетеді. Аллахқа жалбарып намаз оқыш. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Билалға айтетілі, «Я Билал, азан айт, бір намаз менен рахаттанайлы» дейтілі. Мына намаз менен қандай адам қайғысын кетіреді. Егер саға зиян жетсе, қайғы жетсе, Аллахқа ғана жүзбұр, Аллахтан ғана сұра, Аллахқа үшін сыпаттарын тавассул қыл үшін мүмкін болған нәрселерді тавассул қыл, жана айтқан «Рабби инни массан яббарру ва анта архамур рахимин» деген дуанда қылған. Ошол дуаны қылғаннан кейін сен сүйініч менен ошол дуам Аллахқа қабыл болды деген ниет менен сүйініч менен күт Аллах субхана тағала. Егер сенің дуаң ихлас менен болған болса, әлбетте жооп берет. Эми биздин башыбызга түшкөн кайгылар бул Аллахтан сыноосу. Аллах субхана тағала кейде сүйгөн пендесин сынайт. Анан ошол башка түшкөн сыноолор, кайгылар себептүү Аллах субхана тағала биздин күнөөлөрүбүздү каффарат кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: لا يصيب المسلم من نسب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. Musulman adamдын башына кандай кайгы капа түшө турган болсо, кандай кыйынчылык түшө турган болсо, кандай зыяндар жете турган болсо, жада калса, анын бутуна бир тикен кирип кетсе дагы, ошо жеткен нерсе себептүү Аллах субхана тағала анын күнөөлөрүн каффарат кылат. Бұл жағында естен шығарыш керемес. Ошентип, жана айттык, эч кайсы күнүбүз кайгысыз өтпөйт экен, жок дегенде бир көңүл каралык болот. Мына ошондо биз кандай позицияны кармашыбыз керек? Аллахтын өзүгө жалбарышыбыз керек, Аллахтын өзүнө дуа кылышыбыз керек. Муну бизге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар, андан кийин табииндер, табииндер, салахиндерден кайгы капа учурунда кылына турган дуалар, мамилелер ушу. Башка кайгы түшкөндө, муктаж болгондо, ушундан башка нерсени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөткөн жок. Бул салафу салихиндерден калган таза диндин көрсөтмөсү ушундай. Ал эми башка кайгы түшкөндө, муктаж болгондо салттуу дин эмнени үйрөтөт? Мына азыр салттуу дин деген нерсени пропаганда кылып атышат. Салттуу дин болушу керек. Аны башкача түшүндүрүп атышат. Салттуу дин бул Имам Азам мазхабы Матуридия акыйдасы. Андай эмес. Салттуу дин ошол элде канча жүз жылдардан бери калыптанып калган, сенин атаң жасап аткан, сенин айылың жасап аткан, сенин айылыңдагы аксакалдар жасап аткан дегеле жалпы эл жасап аткан ошо салт болуп калган адат салттуу дин. Мына кайгы капа чыккан, капачылык түшкөндө биз азыр каза исламыбыз
Salafi salihinden kalgan İslam'a kanday terbiye bergenin biz bildik. Biz Allah'tan özüne jalbarabız, özüne dua kılabız, özüne natijani kütөбүз. Salttуу din emnege yürütüz. Hayır kapa çıkında. Salttуу din aytat. Eğer senin başına kaygı çetirgan bolsa deyip, Safit Bulan Ataga bar deyip mesela. Safit Bulan Atanı buna gazetler, televizyon, radyo, masallık malumat karajatları salttуу din kanday berет. Kaygı kapa çıkında emne kılışı kerek ekenini үйrөтөт. Buna kebir masallık malumat karajatlarından özümdün içinden söylebeyin dep köçürüp aldım. Kırgız eli İslam dinin tutunarga çeyin teңирчиликке işenip, otko suuga ıyık yerlerge, mazarlarga, mürzelerge suyunup gelişken. Keyin Kırgızlar İslam dinin kabul alganda da Kırgızdın bul adatı kalgan emes. Salt bolup kaldı anın kanına siniz. Bul salt eldin jan düýne ruhuna azık bolup kök deňirge da Kudayga da bolgan eşenimin çındap düzdü. Adamzat bu türlükte bir nersige işenip, sıyınıp yaşaş gerek antese, anın can düğünesi böksörüp, adamdı karşı sapatlardan alıştap ketet degen psikologiyalık anıktoğlar da var. Bunu Kırgız eli ilgertin ile jakşı çünüşken oşonçun Kırgız elten can düğünesini böksörtpöy, bölünü jarılvay, ulu el katarı yaşap gelgen mazarlarga sıyınıp. Kudayga yık jer mazarlarga tillerge sıyınıp. El jurtun esençiligin oşolardan tilep, oşolardı ziyarat kılıp. Elimiz bugünkü düýnölöşүү şartında da ata-baba tutulup gelgen salt sanalarыбызды muğuna kaltırıp ulantıp kelet. Ayık jaylarning kasietliligi jönünde el arasında köp ele aytılıp jüret. Kırgızstandagı oşunday mazallardan biri Safit Bulan. Mına salttуу din oşunday үйrөтөt. Muftiyler çıkıp alıp turup salttуу dindi karmaşyş kerek deydi. Anan biri çıkıp aytadi. Mına Safit Bulanга barıp sıyыныş bizim salttыбызга barışıp emne deysiz? Barba deb aytıldı. Sebep degende özü salttуу dindi propaganda kılıp. Gazetler, üniversitetlerin doçentleri, professorlar жазып atышат. Biri Toktog'undagi Sarıkamış ayılında tuğulgan biri eken, doçent olup işledi eken, Arabayev atındagi nimede? Üniversitetin doçenti eken oşo жазып atat da. Bir ıyık жердин жаралыш тарыхын жазып atat. Oşo usurda rayonda çoňata uğurluk kılıptır deydi. Uğurluk kılıptır. Toğuz torudan jılkı uğurdak kelatsa, ardından kuğunçular kelip kalgan eken, ardında kuğunçu, aldında narında ýa. Kaçar jer jok turup kalat eken dagı kuğan kuğunçularda ayabay köp eken, anan narın suusuna tüşe kaçat eken, tüşkönde narının suusu toktap kalgan eken. Musa Aleyhisselam'dan ele okuyan. Narındık bir Kırgızga, Toktogunduk bir Kırgızga bolup. Narının suyu toktap kalgan eken, toğdun boru siyahtı toktap kalıp, muz siyahtı üstünden bastırıp ötüp kettir. Kuğundar sudan ötü almaya kalıştır. Anan al жерди belirlep koyup, uğurdap gelgen beysinden birini soyup, Allah Taala'nın yoluna kurmanlık çalıp, anan oşol жерdi mazar kötürgün. Oşol жерlerge barıp, sıyınıp jöşöt. Bunu Köktaşata mazarı dep atak koyuşkan. Buna salttуу din oşodan sözü şu. Batken jana Kadanjay jigitlerim var mı? Batkende. Jigitlerim Kadanjayda jigitlerim jana kızpirim degen jer var eken. Batken jana Kadanjay rayon sektorunda jayashkan jigitlerim jana kızpirim ıyık jerleri Kırgızstanga gana emes, Özbekistan, Tajikistan ellerine da ilgili belgili. Bu aymakta yaşagan ellerine atalgan ülkelerde köz kareginde saktap sıyınıp gelişleri akırında oturup, dini tereň ekenlerge teyin jetken, ol al jerge barıp mal soyup, kan çıgarıp, oşo albette başında kaygı düşkenler de, söz etken jakınlarına Kur'an okutuşup, algan emes özleri oğurup sırkap kalsa da al jerge sıyınışıp, Allah'dan, jana jigitlerimden, kızlerimden jalınıp jardan suraşat.
Эми карагыла. Ушунчалык буларга сиңип кеткен Алладан дегенди кичине тамга менен жазып, жигит биримди чоң тамга менен жазып атат. Кыз биримди чоң тамга менен жазып атат. Ушулардан жардам сурашат. Балдары төрөлгөндө үрүмданып, кырсык кокустуктардан сактасын дешип, жигит биримге арнап чач коюшат. Жана көкүл бар го? Көкүл нияз коюшат дейт. Мына салттуу ислам суга. Эми ошол көкүлдү ошол жака барып кестирип келет анан. Балдары чоңойгондо ошол жерге барып мал союп чачын кыркышат. Жигит бирим ыйык жери көк дарыянын оң жээгинде, ал эми кыз бирим дарыянын сол жээгинде жайгашкан. Жергиликтүү элдердин аңыз айтына караганда, бул жердин ыйык аталып калышы кыз жигиттин кайгылуу махабатынан келип чыккан экен. Дайранын берк өзүндөгү жигит нарк өзүндөгү кызды сүйүп калат экен. Анан ал кызды башкага берем дегенде жигит барат экен дагы кеттик качабыз деп экөө качат экен, аркадан кубалашат экен. Анан астынан дайра чыгып калганда дайра токтоп калбайт экен го. Жанагы кыз өзүн таштайт экен, кыз агып кетет экен. Анан жигит дагы аркасынан өзүн таштайт экен, экөө агып өлөт экен. Мына ошо жалаптардын атына коюлган жерди эми бир жагына апарып коюп жигит көмүшөт экен дагы жигит билим кылышат экен. Бир өзүнө кызды көмүп кыз билим кылышат экен. Ошондон эми барып максат тилектерин сурап атат, башына кайгы капа түшкөндө. Мына салттуу ислам бул. Дөт ата деген бар, сахаба деген бар, ноокатынлар жагында сахаба келген эмес аталып калган. Сулайман тоого барышат, жалпак ташка кайгаланып ошондон бала тилешет. Мына сага салттуу дин. Кыргызда баш сурасаң манжыл атага бар, байлык сурасаң чолпон атага бар, ден соолук сурасаң ысыл атага бар, так сурасаң кочкор атага бар дешет. Мына сага салттуу дин. Эми муфтийден bir çoğ adam bir surasa, je Jogorku Kеңешинин төрагасы, же президент администрацияда иштеген бирөө. Мына кыргыздар башынан бери салттуу дин ушундай болуп келген, Тооташка сыйынабыз да, мына баш сурасаң манжыл атага бар дейт, бийлик сурасаң чолпон атага бар дейт, чолпон атага барып бийликчилер канча сыйынып эме кылып келишет, ушуга эмне дейсиз десе жок дей албайт. Себеби өзүн өзү рамкага камап алган. Өзүн өзү салттуу ислам деген чылага түшүрүп алган, батып алганда андан чыга албайт. Булар салттуу ислам дегенди түшүнбөй калышты. Салттуу ислам дегенди биз жаздык го. Ислам душмандары киргизди. Бардык эл улут өзүнүн уламыштарынын сазына батып калган. Ошол уламыштардагы бардыгын ислам деп түшүнөт. Өзбектер өзүнүн уламыштары, кыргыз өзүнүн уламыштарын, чечен өзүнүн уламышын, тажик өзүнүн уламыштарын жөн кылып алган. Ошол салттуу исламдан чыга албайт эми, ошол рамкага түшөт. Дин душмандарынын ойлоп тапканы ушул. Эми ошону алымдарыбыздын пропаганда кылып жүрүшү өтө бир таң калыштуу нерсе. Ошентип биз ар бир маселени караганда чыныгы сахабалардан калган, салафтардан калган исламдан жол издейбиз. Ошол исламды тутунабыз. Ал эми мынандай уламыштарга толгон салттуу исламды биз кабыл албагыла деп айтабыз. Себеби салттуу ислам деген нерсе бул исламды ширкке батырып, ширктин сазына батырыш деген сөз. Кайсыдыр bir mezgilde bir nersени чыгарып койгон болсо, bir ат кылып чыгарып койгон болсо, ошо элге салт болуп кеткен болсо, ошону кой дей албайт эми. Алымдарыбыз, салттуу исламды колдогон алымдарыбыз кой дей албайт. Себеби өзү ошо салттуу исламдын оюнуна ойноп кетип атат. Bir алымга суроо берип атат. Кыргыздын салтында бар. Адам өлгөндө өкүрүп ыйлайт. Адам өлгөндө. Эмне кылыш керек эми? Бирөөлөр ыйласа болбойт деп атат десе, жок ыйласа болот дейт. Ыйласа болот да бул.
deb oşoga yol açıp atat. Bирок Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahih hadisinde aytkan, "An-niyaha" dep koyat. Ökürü uylagan kimdin arkasından ökürü uylasa oşol adam ökürü uylagandan ziyan tartat. Ölük ökürü uylagandan ziyan tartat deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oşon üçün ökürü uylaganda teyiştilerdi orduna kayra Allah'a yol açı beredi. Hazır Kırgızdın ölügüne barsan, oşo saltı İslamçılar oşoga makul dep jön koygondan oşo bolup atat. Bunu toktatiş керек da. Bardıq ölükler ölgen günü özünün tuğanlarına ziyan tartat üzülkünler. Her bir kömülgen ölük ziyan tartat. Emmege? Al jerde ökürük bolat. Ökürük bul, jön ökürük emas, bul konцерт ökürük bolat da. Жалгандан ökürüjет. Мынау нерсени муфтият баш болуп, алымдар төш болуп токтотуш керек да. Бирок эми токтото албайт. Бұл елдің салты исламында ошондой, булар дагы буга жол бериши керек. Ошентип исламды, Аллахтан келген исламды бузуп бурмалашып, анан акырында элди дагы ошол өздөрү менен кошоп, адашуучулукка алып барышат. Сөзүбүздүн акырында башыбызга түшкөн кайгы капалардан Аллах Таала сактасын дейли. Эгер кандайдыр бир Аллахтын тагдыры менен болгон кайгы капалар болсо, ошолордон кантип сактанууну, кантип дуа кылышты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан үйрөндүк. Ва саллаллаху таала алейхи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин ва ахир дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.